ta panjenengan esto dek ten kaula Kang Mas. Bulan ninggal salera tika ta pencot dek Mas. Pak ndak tika kabula. Kenapa sakena panjenengan bisa tanggung jawab kaula? Kenapa panjenengan tak kasta Kang Mas? Samona panjenengan oning pasera sisanya tanah retno ulang Kang Mas. Bula bila motor biru tak kira oba kamera dek Mas. Kare niser kare eman da orang bini. Eka pun tala mate reng retin. Angkuan, Angki dek Mas. Kang Mas ada damar. Retno, Kang Mas, Retno Ulan. Kang Mas. Ano, boda tsunami lebot. Mak katok nyok gelu. Mak nyer gelu coba bini ngak modak bi buduan. Arapa bonaka? Siara apa bok naka? Mak dakar soter rabon. Bana tuju di marah. Ay, tanang aliran juta tak? Bana tuju di saya. Iya. Engkau tanang ale bana di ilmu apa? Raka bisa datang ale. Ilmu gaib. Ilmu apa yang kau juta dina? Engkau cinta waka. Cinta? Kan pada cocan apa Ciharon. Iya, apa? Karena cinta itu adalah buta kak. Setiap orang cinta tak lang ada yang juta. Tanang ale jo kak. Iya, enggak kek. Enggak, nyok. Apa? Marah. Lah buat nak kalero buat nala. Ada bona. Buat iya malon cai tas angko. Muncul bona buru. Nyok. Ya, memang lagi. Marah. Alah. Marah. Alah. Marah. Jalah kok. Marah. Aduh, nah lecak lah. Hari apa nih lecak kak? Apa? Nyor. Ya ada. Tina mateng-mateng enggak becek kak. Ya, siap pirak gua nah. Enggak. Iya. Aduh, lah dia banyak dia lah. Ya, enggak kali ki. Ya, goli. Buat nah, sama sing anu. Wah, sekero wah. Ya. Tenang, mun badang kok tenang. Duratin koning Laila bule kentongan ate sayang 2000 lah tak tedung Laila. Karena aku udah keron me punya lembu. Coba naratin pias-pias jana. Nah, iya mah lah dosa. Naratin. Iya labongnya. Labongnya dia wanya kenal nah. Bana mai sot. Makana coban sarapan Laila. Ngirangi bon, ngirangi. Apa? Ya. Ada apa? Ngirangi.
Lopot bening ngirengi. Napa? Ngireng. Ngiring kan siatoreng nikah. Ngirengi. Mun ngiring ngagolo jadi bobo. Mas. Retno. Siap, action, ding. Ya dena ya. Napa? Apa tengku? Kalau terone ngambil nama nomanuan gak kiku. Ning kono manoan. Paman. Ya na paman. Alena ya ciri dalam mah paman. Bakoro mah ya. Engko beda dina can alena ngocak ning goreng ame nok manoan paman. Serang eta. Alek na laela. Dalam. Dalam. Macam we. Biasa. Ning kono manu ayan. Iya paman. Bilang kulo saja go. Iya, jaga, Pak. Lagi kena ngudu ci ajuri ka masalah ngak ruang. Nggih kan kulo saja go. Tolong beres, Bon. Iya. Bon mulai. Tak laten. Nak kana ngajur ya tak tinggi-tinggi kiri tanah orang paman. Kang Mas. Retno Wulan. Tolong saya. Paman lengser. Beres, tenang. Ya. Iya bu dena. Nah, Iya dena. nah Wadin. Bu dia ajaga apa ha? Saya lah. Ajaga lala mata nang abas dena bu na. Mana raja ratu namanya nomanuan ayo nomanuan. Waduh. Retno Wulan. Kenapa Kang Mas? Pasampurna pompong tada kakak senati kareng ratin. Retno. Retno. Areba amat ketika kapokang bulasa kanan saya. Neku abula pepe nada emas terteba abula kare eman Retno tercocok ke dalam atena mama. Terteba bula kare eman sayang ya Mas Retno. Tercocok ke emas pula ke dalam atena seratin Retno Wulan angki de emas tercocok ke dalam atena Retno pancar bulan sayang pancar bulan. Seneng tadok pado bulan de emas. Mun sepatat akalampi ngakui sareng sabaero maka emas. Mun pon cocok ngiring ajan ci along polong sepasamporana. Monaga aku sayang kau le selemalia.
Kacapia pula kacapia katisa osang kakombeng kalembena katalangu kapadikia sayang mak beri mon orang posang pedeng paiti karobana Angkuat mun tak atemu bangok mati ya serati sapu kalampina Kak Mas. Aki beremar ngerti. Moneka sapu sabe Kak Maki. Moneka sapu tak kening angkuy Retno. Mun eka sapu tak ekening angkuy. Heteku panjenengan janjina mun panjenengan pun kareongku orang gendeng. Tika biru dak mas tambah patot karobona sayang Retno kalau acan cipacet kasusu hial to sapan jenengan Kak Mas Kak di maromana Tika, sumajana mama.
sana ke alam tunya. Seneng talebot reng ratin. Kamas Arya Damar. Kemas Retno Wulan. Mampancina seneng datang kaulah Kamas. Atau tiaki kewajiban. Orang laki minta dek ke orang tua orang bini Kang Mas. Cua nggak nape reng ratin. Di mabai tika kalongkun nah. Pakun tika elamar kalaban bula dek Mas. Demi cinta Kang Mas. Demi cinta reng ratin. Demi sayang. Kadi maafan cina Kamas Panji Ara. Sepura bulan bulan. Raja Tusa bulan dak ketika dek Mas. Retno Wulan. Panjenengan tak kalero Kamas. Panjenengan tak aroma sasalah dari tulang. Bunda Raja Tusa Retno. Namun panjenengan tak ada keyakinan dari tulang Kamas. Apa panjenengan Kamas? Anak pernah bula mak epa odik lagi tunya Retno. Anak pernah tak tidak cabutnya mau bula dek emas. Sapora bula ketika Retno. Kamas Panji Ara. Pate bula dek emas misam tak nangalero bonatika Renatin. Anyona saporana Kamas. Sapora sayang kenatan kalau nyake pada panjenengan Kamas Panji Tika Ara. tak kalero dek emas. Kamas. Mula saya ditutup ketika Retno. Kamas Arya Damar. Mana panjenengan tak sayang datang kaulah Kamas. Retno Wulan. Bula jujur dek emas. Bula perseatan yang serdak ketika. Sampai nyata dek emas. Tika selebih tak niser dak kabula Retno. Kamas. Jaka senga cinta na Retno Wulan bisa kau latih sarung panjenengan Kamas. Jaki senga abisa agamper dalam ate Kamas. Ora kaki. Akan berpasera Kamas ne dalam ate na Retno Wulan Kamas Arya Damar. Siapa bonanya mana? Atina Panjarang Kak Mas Arya Damar. Panjarang. Lut nyambelut bonaka Retno Wulan. Apa na Retno Wulan? Teh Mas Retno Wulan minangka keluarga dari Atina Kak Mas Arya Damar. Retno Wulan.
bula reng laki dek mas. Kang Mas ada damar. Napa si eka rasa orang laki lain? Niko sukan eka rasa nang atena bula. Ampun dek mas. Mak bula arintang anak andina orang reng ratin. Retno ulan leras orang bini Kang Mas. Namun kan kalau ampun karemator ada panjenengan. Asalkan panjenengan bisa tanggung jawab dak Retno ulan Kang Mas. Nuri odik kantos patena Isra Akia satu jana ada panjenengan seorang Kang Mas Aryo Damar. Bisa percaya dalam tubuhnya. Bukti aki Kang Mas Aryo Damar. Mun nyata tika neser dak kabula. Mati norok bula dak keraton pengging reng ratin. Retno ulan mulai jatina dek emas. Sapora kalau Kang Mas. Jatina mulai nanti. Acol Kang Mas. Kang Mas pembiarang. Panjenengan leku kaulah benih karena cinta Kang Mas. Mula eman dek emas. Namun panjenengan nyambenya ke atin-atin kaulah Kang Mas. Sapora mula Retno. Coba ke tarik senaratin kalau sarang Kang Mas Aryo Damar. Mula eman ketika Retno. Retno. Eman ketika dek emas. Abang rasa, Bon. Abang rasa panjenengan. Sapora mbok paman. Kan mangkana din panjenengan paengak sareng kula tak kasokan. Kan mangkana panjenengan cok perasaan bebini. Samangken. Raja tu apa engkau paman? Kan Mak kau pun ngocak. Hukum karma tetap berlaku, Din. Empon cok kutukan golan kok Aku keron. enggak engkau kalabun mbak na paman. No problem. Mak kena odik paman materi dak engkau apa lo enggak kalabun mbak na paman. Tak bisa. Lengser tak neng bocok. Kancana panjenengan keron gura bobot ambut cok gura. Paman terpengaruh dari keron engkau paman. Sapora engkau paman ada acara tanah Sapora kamu anak engkau Sapora apa? Bampon cak sabora kula. Hah. Selamat tinggal. Retno bulan. Pas bulan tidak ada siapa kamu tika Retno. Mak mangke tiga atina bulan dek mas Retno ulan. Retno ulan. Retno ulan. Alah, bawa nangis dong. Retno ulan Pak Kiai. Alah, palit nulan nak. Kek lala, kek nangis to dus orang dong. Retno. Siapa nyaman bondong? Dan kalau panjarang Pak Kiai. Panji Alang. Minangka keluarga dari Mas Retno Ulan Pak Kiai. Oh, laki narit no ulan. Neras Pak Kiai. Mak nangis ada apa nak? Melanatin kola Kak Dinto nangis Pak Kiai.
Retno ulan saat samangken pon tak eman daten kau. Retno ulan kak disa asarang orang laki lain Pak Kiai. Ananging dek mas retno ulan saat tengka kati kak dinto. Lantaran dari Gandasari kak dinto Pak Kiai. Sampai ancur keluarga naten kaulah. Gara-gara Gandasari kak disa Pak Kiai. Epa borem mabon Gandasari nak. Dan kaulah epa posang kalabon Gandasari. Fitnah dan kaulah kalabon Gandasari kak dinto Pak Kiai. Ba na epa posang. Dan kaulah ebri aing sarang kula sarang Gandasari Pak Kiai. Sampai ba na nesar. Eman dak Gandasari Pak Kiai. Posang. Posang dan kaulah dak Gandasari Pak Kiai. Oh, mapan guru na Gandasari jira nak. Dan kaulah tak ridok Pak Kiai. Terus. Guru epan Gandasari sangke bangki sarang ten kaulah. Nyabetin kaulah tarona. Tak ridak ten kaulah kak dinto montak ngolia mata ibu dina guru na Gandasari Pak Kiai. Alah nak. Orang mati orang kita dosa dong. Dosa tak apapun apa Pak Kiai. Dosa nak. Lantaran ancur keluarga na puten kaulah lantaran Gandasari. Tung langkong guru na Gandasari sekurang ajar Pak Kiai. Iya. Orang ajar guru na Gandasari tu. Terus Pak Kiai. Sengketen kaulah tak bangki Pak Kiai. Tak rung-burungan akondang ala era guru na Gandasari Pak Kiai. Alah nak. Mon etemo guru na Gandasari mon bisa cek pate cong. Nesar nak. Mak debu sakak dinto panjenengan Pak Kiai. Bola. Orang mati orang yokom cong. Tak apapun apa Pak Kiai. Ridak dan kaulah kak dinto okom. Ridak dan kaulah mate. Dan kaulah ancur keluarga. Ancur sareng dek mas retno ulan gara-gara Gandasari. Kung langkong guru epon Gandasari Pak Kiai. Mon bisa bolis pejong. Bana nesar kasih bini. Dan kaulah eman. Dan kaulah tadi angken ada dek mas retno ulan kak dinto Pak Kiai. Retnaulan ka ba andong? Retno ulan saat samangken tak eman. Asarang Arya Damar kak disa Pak Kiai. Oh, ala ke lain. Tapi mon ba nane sana cok sare guru na Gondosari, asa ba? Gondosari wa. Bolus asaing mon ko na. Mak debu sakak dinto panjenengan Pak Kiai. Pokok tepak lembok ke baan. Pokok tepak panebus baan campo wing kok dah. Pak Kiai. Kenapa panjenengan ada busaka dinto tak kun alasan Pak Kiai? Wah. Bola bulu tahu kan kok nak. Pasera panjenengan Pak Kiai. Engkau seanya make burung bung. Pak Kiai burung bung. Sengke panjenengan kak dinto bisa. Emak boleh tena kaulah antara dek mas retno ulan sareng ten kaulah. Kenapa paminta na panjenengan ten kaulah pakun roti Pak Kiai? Belum panepu saban. Cak pun panjenengan sapun apa Pak Kiai? Mon pola nak engkau tak nekan saridok nana. Nanging panjenengan bisa kak dinto Pak Kiai. Beres soal retno ulan aboli ka ba andong. Pak Kiai. Sengke panjenengan pun bisa Pak Kiai. Kak dinto Pak Kiai. Ala belum pana. Kak dinto 10.000 Pak Kiai. Sapolo. Terus Pak Kiai. Beres. Pokoknya deki mon temu guru nak cek pate lo. Pak Kiai. Dan kalau reka coba keker ke tanah Pak Kiai. Dan kalau pakun mate bedena guru na Gandasari Pak Kiai. Beres. Setongaki pikiran nana panteng robo naret no ulan. Ya? Jampe roko jampe. Car kemoncar ono serono. Cacat
bang bayi. Panji alam, malam panji alam, bang bayi dan ulang. Retno Ulan Pak Kiai. Ada apa? Udah kadi Retno Ulan Pak Kiai. Padang Retno Ulan. Apa long sarenten kau le Retno Ulan Pak Kiai? Sengaja nak engkau makabin sok mana nak kalaban Retno Ulan. Juga Retno Ulan ada nyopre enggak abuli dek kabokna. Matur sakalangkong Pak Kiai. Dan kau le kadi tau peti kadi mepon Pak Kiai. Entare, demar Retno Ulan senorok. Amit dan kau le dek panjenengan ke berulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan. Gandasari. Lecek colok nabok anak. Bakna minta syarat ke angkui akabin kelaban panji arang. Nangali orang laki sesoki norok boleh bon. Elangan tujuh cabut anak. Palang bon Gandasari. Awas bon. Pacet anekdot karena mana edem pemerintahan Kadipaten Tanjungan. Kanyang Prabu Simorja. Pacet terus berapa saja jauh epon yang film itu kanyang Prabu Simorja. Macet ekel cerna aki nyopre pulau ngonenge edem pemerintahan cerna Kadipaten Karaton Tanjungan. Saya kira pun bukan eka binti sangat film. Abdi dalam Arya Magolo siapun tugas kena gakui. Kamarakat Karaton utama Kadipaten Tanjungan. Rakyat pergi cerita tem aman taman kirangan perintangan. Pada harap tung teki dalam kemakmuran tor kemunculan epon ekra di Paten Tanjung Anum kayak Sakalakong Cipaman Pati Pangeran Santana. Stok coba epon Nyopre buat nangatawe antara na Arya Peraturan Keraton. Benasa asetiah abad keleh Kanjeng Rama. maksud epon kanyiram. Maksud ramah bakna nocune dekah ira keraton penggeng. Kadipaten Tanjung Anom arata masuk bubu perintah neng keraton penggeng. Marah asetiah mangkatuh bakna dek keraton penggeng. Nyaksana papangkieun neng keraton penggeng ya. Nabi ampun kadi kanyiram. Itu nama anya ona Pak Amit kanyiram majukan Amet nikah ebuna. Jalan dengan tetes Santano aniko engkel ereng dekah keraton penggeng.
Dalam ke aneka atrana badane etika mangkat etika dekah keraton pengging cek kantos ki aneka narema tutukan dari keraton pengging engkel engke pasampurna mangkat dekah pengging Tanggungan abdi Arya Mangolo juga Arya Lopati Kugal Keraton lagi hal kemudian keraton atau Kadipaten Tanjung Anom Ayo Prabu. punah Pangeran Santano. Bunda kala bentika madah toron dekah rakyat neng Kadipaten Betul. Satu jelas cari sana pengging. Corak kesenengan cing maman. Kalaban tak nyangka. Korsi singgah sana. Cukup sekemek tahun aneko setina aki. Ternyata salon tobodo poler. Ikil rasa tadi dia buat ajunan. Nanging siapa aja tertipek kira ndak ditelem. Karena apa teh pun ajunan. Sabi tu si kalor dari keraton. Arte pun kajatan nang keraton tak ngoneng. Jangan apa tu sama kan ajunan dalam ampun aku ni keluarga. Pacet keneko cing maman. Nape bulan ni kau resike? Pun ngota nape bulan dekian ke anak cing maman. Oh tikal paling ngakuning. Pun apa sih macam ampun boleh. Damar. Dalam ngesto kita bukan Kanjeng Rama. Oleh bak nak kikir kang kok nak tak arapa. Sebelum narama maaf dek kabek nana. Benek karena kok ngabu dia kibek na. Arya kentena epuna bek nala setade nak Damar. Kanjeng Rama. Apa nak? Saya tak apa-apa. Mereka pun esain keajunan senang. Juga titelem norok senang Kanjeng Rama. Janda. Bula atemo kalaban tika tak abul ledek mas. Senyatana bula andi anak raja. Aneko mulai umur pak polare. Aneko etin aki kalaban epuna. Bula tak apesa sorat kalaban epuna Damar. Cuma apesa nyabo bula ringati. Masuk setong kesenengan dak peten kalau Kang Mas Prabu. Dan kalau tak nang kebak anak kabelun Kang Mas. Yang kebak anak tipik sareng tentolan Kang Mas. Mohon baca tika aneko seneng kabula. Cak angkep aneko anak kabelun angkep peke oleh nabula pentika ringati. Matur engki Kang Mas. Kanjeng Rama. Damar. Juga abdina Rama. Sampunipun abdina keluar dari keraton Pengging. Saat mangken juga abdina oleh Kanjeng Rama. Oleh apa nak? Bola. Me
nape kurang? Oleh wabuan bola. Ya oleh apa? Apunten teh. Sapora nanging sablon epon. Abdina ngiba orang bini Kanjeng Rama. Arah apa nak? Ngeba orang bini. Mak bas gempang mbak ngeba orang bini damar. Karena abdina ampon kare tompang taresna. Abdina ampon kare niser Kanjeng Rama. Apa mbak ngeba orang bini lamar epekirna? Hah? Ampon lasar epekir Kanjeng Rama. Bada di masa ya? Eki badak ka keraton Kanjeng Rama. Eki badak karaton. Eki. Mangken dimin ka Mas Prabu. Napa punah? Biasa pon kadinta putra panjenengan tak biasana aku keluarga karena kabadan ngode kan kiti. Mana ngode cak kapura bini ya cong. Ada damar. Apa dia on mung kudu ajunan. Oleh taklah semelasaki nak orang bini jeria. Atau kita bana pamasok dak kadek narama. Sing Paman Pati. Minta tolong pala resaki Jing Paman. Benika-niko ti. Damar. Wak namun ngebo jeria kan pada nang ngebo dinda wak na jeria jo. Benika dinto Kanjeng Rama. Saya kemah. Eka dinto minang kakak se epon otawa epon bareng epon Rama. Ora sorona. Leras satu jedebu. Tak nangkok ngabinari ya wak nana. Arya cong. Leras kak dinto Kanjeng Rama. Bek selek panyarena wak nana. Siapa nyaman arena? Kak dinto Retno Ulan Kanjeng Rama. Retno Ulan. Cing Maman Pati. Soro kadean Cing Maman. Retno. Ulan. Badan apa nak mak corak na pada na bada orang tak bana perang si ane neng ekaraton. Tak usah kalak bingung pun tak usah tika arekong tak bana nitok bada neng ekaraton penggeng. Telepon Abdina asetu Kang Romo. Abdina tak biasa epon cucuk dek kapasipun aku. Karena tak epon sangat jauh kita nak Kang Romo. Retno. Napetika norok kakaraton. Pola anak na bula ane ko orang soki tak bana anak nareng karaton. Punten Kang Romo. Abdina ngiring ka Mas Arya Dalmo. Menikeng karena putra bangsawan. Namun karena seekor Abdina karena tanggung jawab de Abdina Kang Romo. Puna. Dalam Kang Mas. Mantona. Biasa rasa hormat. Bula tak pun ngocak. Tika seneng ke anak bula berarti seneng tika ka mantona kan? Biasa pon kan mantau kadinta sapora dek matua kan. Pacet biasa manto asapora ka matua, tapi matua ko tuan di pengertian ka manto. Ayo tarema. Soro tak seneng aburem mamon cara neko bati. Sawajib pun mantau sapora dek matua. Abdina ngatur epek Kang Romo.
Cak nasi cocaan buat nak kalabon orang bini Ariana. Pasangan seserasi akat 3 bulan kalabon bintang. Muka pasti akia tabon cudua kia kalabon sikubusanya nak yo. Mator sakalangkong ajunan nyamputeni cinta abtina sareng Retno Wulan Kanjeng Engkau Rama. tak bakal nyeke dalam cinta nasapa nak. Dalam taresna nabak nadak karet naulan. Pun setong kauntongan dek karama. Amar kirama latuwana. Siapa boleh sepakat tujuh ning singgah sana. Bacet rama lamba acenci kalabon epuna. Kalamun buat dari aku laku engkau pada nak andi anak laki. Ternyata ada tombu pada nana. Pacet rama ngocak. Mun bak na pacet nemu cuduan. Tabana nemu calon keluarga. Karaton pengging ada sepakal ewarisaki ada kabut nana. Kanjeng Rama. Damar. Apa dia on juga dia Mas Retno Wulan oleh istirahat agak lintos haus Kanjeng Rama. Banjat tak harap nak. Retno. Salam Kanjeng Rama. Edima bengkona tika. Cukup tikane ko badan ng ekaraton tak usah moleh. Soala acara pernikahan tabana kabin natika. Papangkian saya bakal datang. Langsung tika tojuk dengan singgasana kalaban silake nak. Semoga eden muda buna ajunan Kanjeng Rama. Atetia cegia cedekun dewal tiktang. Seakatia elong taaki kalaban para dewa Kanjeng Rama. Ya tore istirahat. Paman. Tak usah buat nasi kuk paman. Buat na norok engkok berarti dinak juga kenangan buat na paman. Kak Dinto minangka sarang Retno Wulan Kanjeng Rama. Ari apa ngabak nana? Laras Kanjeng Rama. Engkau ngak tahu temu apa dia? Benih. Mon se atau sapena ya las kor kan colok na loncong. Ada. Benih. Ya tore. Damar. Kakak tak oning ke kamar kabut tren Rama. Kencak polong tedung nak. Kita akabin cong. Ater sabok kakenangan na epuna. Laku edimah. Tabana kasenangan na kibul lencelenan pekan lain. Kamar rapotrana nomor sapon apa Kamas? Aneko bode kenangan na tausaurus tika bon. Allah ya tore. Laras, Kak Dinta mau sono panjenengan Kidimin saya pernah tanding perang Kamas. Edimah. Kidimin. Bula tak merasa ndik moso. Buktena me abentor daten kaula Kamas. Berarti tikai ka pekeli tak anape. Cana kaula mitro daten kaula. Laskari sana bengging. Keputusan Cing Maman. Babangkian saya bakal datang. Karaton pengging bakal ewarisaki ke anak bula Cing Maman. Nyoon dua aristuna. Muka pasti akia anak bula kalabon bakal la Cing Maman. Pon ya tore. Ya tore. Lagi debu Ratin. Tak usah sekuk paman. Anu takut kula. Tak usah todus. Panjenengan kamar lain. Mangkana paman. Engkau latai beki apolong kalabon iya Ratina Juna. Engkau matur Atina Juna ya paman ya. Engke ajunan ren saren kula entara kadinajeng nggih. Iya tore paman.
Aryo Damar. Pada di calon keluarga na nana. Beda kamar nomor telo eku. Bekna seneng kabekala. Engki eku. Nyatana Aryo Damar kan tak tahu dek kabekala segala. Apa napa eku toh? Mun ibu tahu sisanya tanah dek kakalana. Gelek kan nyaman rek ulan. Leres nulan. Paman. Ya dena cong. Din, saya nggak beda penyakit flu burung. Bajia pacet musim masa tiap paman. Nyatanya nggak Riana. Red nulan lambek ras tongkel guru tongkel ilmu. Orang kalaban sengkok tapi yang kep antareng ataretan mak. Arwah lambek pernah alake. Engki. Salana alake lake na eco-koco pacaran orang lain. Epu takok nak. Bener karena epu apit na adek kabek na. Takok sampai bek na eco-koco. Takok sampai katetian kan tadi saben nak. Abdi ampun mator. Karena ser kere eman daret nulan. Juga di dalam ampun ajanci. Satu jena. Etari maaf pun apa bedana. Beda pun ret nulan kan ento epu. Punya tanah tak larang di dalam cinta nabek nana. Tapi kun cuma epu berma senenga berma bungana. Karena epu beda ekaraton penggeng tak aroma saki bunga. Masa iya nak? Epu ala kera mana bekna acorakna korang bahagia ka epu nak. Jose ngapas epu umpama. Jose nga epu pas alake Epu, maaf saos. Tubuh pun ajunan ampun lebat dari batas epu. Kurang saya. Kong langkong esang kedeki. Kau ningi sarang Kanjeng Rama di dalam narima tutukan epu. nyatana tadek kaleronana. Ada care tanaan epu yeria semak dek kana. Tapi cek saya nggak bisa. Aryo Damar yang kepelakena epu. Epu senang ke Aryo Damar nak. Epu, Rama bekere. Ramana ira lah sana jenis ser epu lah tak nih Juga di dalam kan nih ser epu. Epu nyatana.